U okviru geomorfološkog kompleksa oko rijeke Neretve posebnu ekološku unikatnost čine čvrsnica i Vran planina. Idući niz rijeku Neretvu od sjeveroistoka, svojim dinamičnim i oštrim vrhovima ističe se čvrsnica. Najviši vrh je pločno 2226 metara. Ova planina se odlikuje izuzetno visokim stupnjem raznolikosti ne samo reljefa, već i stijena, zemljišta, klime i hidrološke mreže. Obiluje nizom prirodnih fenomena i jedinstvenosti. Za razliku od većine dinarskih planina, Vran ima pravac pružanja sjeveroistok i jugozapad. Naročito dominira kraškim područjem idući iz pravca sjeverozapada. Odlikuje ga velika snaga i planinska moć. Njegovi vrhovi se ističu iz pravca zapada, gdje se prostiru i osebujna i još uvijek veoma očuvana prava kraška polja. Ime Vran dobi po tamnim šumama endemičnog bora munike, na čijim padinama je i sjeverozapadna granica rasprostranjenja ovog endemičnog balkanskog bora. Kao i čvrsnica, uglavnom je građen od karbonatnih stijena, krečnjaka i dolomita. Između ove dvije planine je golemo dugo polje, sa pravcem pružanja sjeveroistok i jugozapad. Dužina polja iznosi oko 25 km. To je još jedan u nizu tipičnih kraških fenomena u ovom dijelu Dinarida, Bosne i Hercegovine. Na krajnjem jugozapadnom kraju polja je pravo gorsko oko, Blidinje jezero, jedno od najprostranijih naših planinskih jezera. Kako je jezero nastalo u vodopropusnom karbonatnom terenu sa svim osobinama kraškog reljefa, njegova prirodna vrijednost je još veća. To je ujedno i poseban hidrološki i ekološki fenomen. Jedan od takvih fenomena je i hidroakumulacija Blidinje jezero, smještena u Dugom polju između impozantnog masiva planine Čvrsnice sa istoka i Vran planine sa zapada. Kao i većina planinskih jezera, i Blidinje jezero ima sličan postanak, a spada u red naših najvećih planinskih jezera. U okolini jezera razvija se veoma specifičan i unikatan biljni i životinjski svijet, koji, idući uz planinske masive Čvrsnice s jedne strane i Vran planine s druge strane, doprinose izuzetno visokoj raznolikosti ovog endemičnog i unikatnog područja. Blidinje jezero je planinski biser u koji se slivaju vode sa sjevernih padina Čvrsnice, istočnih strana Vran planine te iz okoline Dugog polja. Smjestilo se između Vran planine i Čvrsnice na obodu Dugog polja na njegovoj zapadnoj strani, na nadmorskoj visini od oko 1200 metara. Zauzima površinu od oko 2,5 km2 i jedno je od naših najvećih planinskih jezera. Dužina obalske linije je oko 7 km. Jezero je dosta plitko. Njegova najveća dubina ne premašuje 3 metra. Prosječna dubina mu je oko 30 centimetara.
U vrijeme vrućih ljeta, zbog velikog isparavanja, jezero gubi velike količine vode, pa se njegova dubina još više smanjuje. Ovo jezero, iako ima zapreminu od oko 750.000 metara kubnih vode, znalo je i presušiti kao što je bilo 1917. i 1924. godine, te velikim dijelom i 1990. godine. Ekoklima ovog područja je veoma raznolika. Sa južnih strana osjeća se utjecaj tople mediteranske i submediteranske klime, a na sjeveru vlada prava planinska klima. Područje Dugog polja i Blidinjeg jezera karakteriše visoka količina padavina. Prema mjerenjima na ovom prostoru u toku godine padne više od 1500 mm vodenog taloga. Osim kišnih, veoma su obilne i snježne padavine. U prosjeku najviše je snježnih padavina. Snjegovi su u pravilu duboki. Na pojedinim mjestima dubina zna doseći nekoliko metara. Snijeg se dosta dugo zadržava, naročito u podnožju siparišta, vrtača i uvala. U nekom od njih snijeg zna dočekati i novo ljeto, pa i novi snijeg. U zimskom periodu snijeg daje i posebna pejzažna svojstva i veliku vrijednost ovim živopisnim krajolicima. Snijeg, osim što je obilan, je i veoma čist. Pravi je planinski ugođaj naći se u vrijeme sunčanih zimskih dana kada iskri planinski snijeg i kada se sve pretvara u srebro. Snijeg zajedno sa prekrasnim pejzažima ovog područja je osnovom za razvoj održivog zimskog turizma i rekreacije, te ekološkog ili otvorenog turizma. Dok u dolini Drežanke se prosipa behar bijelih trešanja, na čvrsnici snijeg kao da je tek pao. Blidinje jezero tek počinje da se otima santama leda koje su ga okovale tokom hladne i duge zime. U vrijeme topljenja dubokih snjegova jezero je najdublje i najprostranije. U ovo vrijeme jezero se zna proširiti na približno 3,5 km kvadratna površine. Ovaj gorski biser je dio jedne velike i znamenite ambijentalne cjeline na Kraškoj visoravni Dugog polja. Ovdje se osjećaju utjecaji različitih klima. Sa juga snažno prodire mediteranska, a sa sjevera kontinentalna i umjereno kontinentalna, odnosno planinska klima. Ovdje su zime izuzetno surove, snijeg se dugo zadržava, o čemu svjedoči i ovaj ambijent, pa i samo jezero koje u toku zime se u potpunosti zaledi. Tek otapanje počinje krajem 3. odnosno početkom 4. mjeseca i tada jezero ima najviši svoj vodostaj, odnosno nivo. Ovdje se temperature znaju spustiti i do minus 40 stupnjeva, što uz jake planinske vjetrove doprinosi pravoj sibirskoj klimi. Zbog toga u ovom području vegetacija je vrlo oskudna i uglavnom je predstavljena različitim oblicima kamenjara te degradiranih šikara u kojima još jedino mogu naći utočište i opstati planinske smreke te pokoji usamljeni bor munike. Na zaklonjenim mjestima ovoj izuzetno lijepoj ambijentalnoj cjelini jedan prepoznatljiv pečat i obilježje daju još uvijek očuvana prostranstva
šuma endemičnog bora munike, koji na ovom kompleksu ostvaruje svoj potpuni ekološki i floristički optimum. Snijeg je važan faktor u razvoju biljnog pokrova. Obično, na mjestima gdje se duže zadržava, vegetacija je bujnija i u pravilu raznovrsnija. U sadejstvu sa vjetrom predstavlja izuzetno dominantne ekološke faktore u oblikovanju ne samo žive, već i nežive prirode u planinskim područjima. Sve vode iz ovog jezera završavaju u rijeci Neretvi. Glavnina voda otiče prema rijeci Doljanki na sjeveroistoku, te prema Drežanki na jugozapadu. Kako je podloga vodopropusna, velike količine površinskih voda završavaju u Grabovici, tipičnoj planinskoj kraškoj bujičnoj rijeci. Ovom riječicom, naročito u vrijeme jakih kiša do obala Neretve, sada Grabovičkog jezera, dospijevaju velike količine kamenih oblutaka, obrazujući živopisne žalove. Ovo je uistinu još jedan od refugijuma ili utočišta tercijarne flore, faune i vegetacije u kompleksu planina oko rijeke Neretve. Pored niza planinskih vrsta tu je i bjeloglavka, Cephalaria leucantha, tipična submediteranska biljka u čijim cjevastim cvjetovima se krije obilje zdravog nektara. Oko jezera su pašnjaci, livade, šibljaci kleke, šume munike. Idući prema vrhovima izražena je pojasnost vegetacije. U širem području jezera dominiraju mediteransko-montane bukove šume, čija stabla, boreći se sa jakim planinskim vjetrovima, imaju nesvakidašnji habitus. To su istinski spomenici prirode ovdašnje, u čijim formama je satkana sva moć i maštovitost čvrsnice. Iznad su šume bukve i jele. Najširi pojas zauzimaju šume endemičnog bora munike, koje sežu sve do klekovine bora, krajnje granice šumske vegetacije. Najviši vrhovi iznad jezera pokriveni su rudinama ili planinskim livadama, koje se na izraženijim nagibima terena nastavljaju na živopisna točila ili sipare. U njihovim podnožjima su brojne vrtače u kojima se sakupljaju površinske vode i bogatom mrežom podzemnih kanala napajaju Blidinje jezero. Oko jezera rastu mnoge biljne vrste: robusna šašika, Seslerija nitida, zatim kovilje iz roda stipa, čiji se srebrnkasti klasići rasipaju na planinskom suncu. Uz njih je još jedna endemična vrsta, dinarska zečica, Phyteuma orbiculare, sa još modrijim cvjetovima poput zatvorenih zvončića. Planinski zvijezdan iz roda aster sa zrakastim glavicama pretače zvijezdanu prašinu u rumene jezičaste cvjetove. Na blažim nagibima terena uspješno odoljeva nemirnim oblucima jedna glavočika, ljepika ili Adenostiles aliarie, ovdje prisutna sa posebnom planinskom varijantom. I na ovako surovim staništima čini vrtiće u kojima se na planinskoj vedrini razliježe bljesak rumene svjetlosti sa razrastih glavica. U oblikovanju biološke, a naročito geološke raznolikosti, dominantnu ulogu imaju vjetrovi. To posebno dolazi do izražaja na mjestima gdje se sudaraju mediteranski i planinski vjetrovi, kao što je to slučaj na jugozapadnim padinama planine Čvrsnice, koja je pod snažnim utjecajem mediteranske i submediteranske klime i planinske klime s druge strane. Ovdje vjetar postiže izuzetno veliku brzinu i predstavlja jednog od najznačajnijih ekoloških faktora. To je, slobodno možemo kazati, jedan od najboljih arhitekata prirode. Doprinosi izuzetnom dinamizmu reljefa,
razvoju širokog spektra zemljišta, kako na silikatnoj, tako i na karbonatnoj geološkoj podlozi. Na predplaninskim progalinama u zoni klekovine bora i šuma munike je svijet endemičnih predplaninskih rudina koje pripadaju zajednicama bosanske vlasulje, Festucion bosnijace. Osim ove robusne planinske trave, svoj životni optimum imaju i druge vrste. Planinski čistac, Stahis alpina, važna medonosna biljka, zobika iz roda Avenastrum, sa veoma dekorativnim klasićima, zlatica Solidago virga aurea podvrsta alpestris, izuzetno ljekovita i tražena biljka. Tu je i rumeni planinski karanfil iz grupe Dianthus silvestris, te rastvali buketi endemične žutilovke iz roda genista, sa čijih grmova svakog časa polijeće planinskom tundrom na stotine žutih leptirića i prosipaju nektar po rastvalom svijetu divljine. Koliko god svojom ljepotom opija čvrsnica, ništa manje je osebujna i njena sestra po postanku planina Čabulja. Planina Čabulja se ističe svojim brojnim vrhovima. Sa orografskom konfiguracijom uveliko podsjeća na alpski masiv, tako da s pravom mnogi ovo područje označavaju Bosanskim Alpama. Planina Čabulja omeđena je Drežnicom sa sjeverozapadne strane i rijekom Neretvom sa istočne i jugoistočne strane. Najviši planinski vrh planinskog masiva Čabulja je Velika Vlajna, 1780 metara. To je ujedno i najviša planina idući od Jadranskog mora sa jugozapada prema sjeverozapadnom kompleksu bosansko-hercegovačkih Dinarida. Uz rubove prostranog dugog polja su i smiraj ljudskoj duši. Nastambe od jednog bijelog kamena u kojima se rađala sudbina ljudska, cvjetala ljubav poput blidinskog bilja, a latice vjetar raznosio širom bijelog svijeta. Danas ovim poljem rastu novi cvjetovi, razliježe se hercegovačka ganga i rađaju se nove ljubavi. Planinu Čvrsnicu u prošlosti pohodiše mnogi prirodoslovci, geolozi, hidrolozi, geografi te biolozi različitih profila i pokloniše joj dužnu pažnju. Naročito je ova planina bila privlačna za mnoge botaničare. Poznati njemački botaničar Günther von Beckmann-Ageta na ovoj planini je otkrio mnoge biljne vrste. Karlo Mali
kustos Zemaljskog muzeja u Sarajevu, je više puta posjećivao ovo područje. Zatim naša poznata botaničarka Željka Bjelčić i mnogi drugi. Međutim, rijetko ko iznjedri toliko topline prema ovim darovima prirode kao prirodoslovac i umjetnik Čedomir Šilić. Ovaj vrsni botaničar ovjekovječi živi svijet ovog područja kroz hiljade umjetničkih fotografija, danas uređenih u više bogato ilustrovanih izdanja, te ih podari svima koji žele da se dive nad prirodnoj ljepoti i istinski uživaju u njenim neponovljivim čarima. Svi oni svojim radom i rezultatima učiniše da zaživi zaštićeno područje Park prirode Blidinje i da se u njegovim vrletima i pitominama sačuva genofond od neprocjenjivih vrijednosti. Među njima Blidinje jezero zaslužuje svu brigu čovjeka, jer se radi o nadasve jedinstvenom, a veoma osjetljivom prirodnom hidrološko-ekološkom fenomenu.